Akunapiyale chiefs ezogcoka iskipa semafana bafana. Hayi ama represent amalungu. Yeah, inkani ngeke. Aposta. Yeah, ashibala iskipa semafana bafana. Ashambana. Hlangana bafana bafana. Laziyahlangana futhi. Ngiyangena amaphila. Bafowethu ngiyathemba ukuthi-ke nibonile ividiyo yakhe uZitha Kwinika egqoke sona-ke lapha iskipa sebafana bafana lesi sisha. Uphendula-ke lapha abantu-ke lakade lokhu bekhuluma kabi yona-ke i-Kaizer Chiefs lapha kwi-social media besho khona ukuthi-ke akunamdlalo wayo i-Kaizer Chiefs wafaka iskipa sebafana bafana. So bephendula labo bantu kuyatrenda-ke indaba yakhe na uZitha Kwinika ngenxa yokuthi abanye kabalandeli bebeyitshela ukuthi-ke maybe ubiziwe lapha kwibafana bafana. Abanye-ke sebesuse ngisho i-debate basho khona ukuthi uZitha Kwinika ungcono kunaye-ke lapha uSibiswa Orlando Pirates. Angazi-ke mbukela ukuthi ucabangani, maybe ungakhomenta-ke usho ukuthi wena ucabangani ngalokho. So lana kuZitha Kwinika ngasho ukuthi-ke begcwalisela-ke labantu ababakhuluma kabi nje lapha kwi-social media bekhuluma khona ukuthi-ke nje akunamdlali wayo-ke Kaizer Chiefs wafaka-ke iskipa sebafana bafana or wadlalela-ke ibafana bafana. So babehlekisa ngabo abantu lapha einkundleni zokuxhumana. Ngisakuyena-ke uZitha Kwinika khona-ke indaba nje lambukeli engekho-ke mnandi ethinta yena uZitha Kwinika ukuthi-ke une-injury-ke lapha i-serious and bathi-ke possible ukuthi-ke engangabe-ke sabuya kuyona-ke le season esikuyona. So injalo-ke mbukeli ngiyayivala-ke lana kodwa kungakhohlwa ukuthi ungitshele ukuthi-ke ubani ongcono yena-ke uSibisi naye-ke uZitha Kwinika. So i-debate-ke impela leyo nje yade i-serious lapha kwi-social media even namanje isa-serious. So angitshela ukuthi wena ucabanga ukuthi uba ongcono iliphi i-defender wena ungamthatha between yena-ke uSibisi naye-ke lapha uZitha Kwinika. Hayi ngithi-ke nje danke ngiyazi bongela.